zer esan gaur? Dago más dos. Ez da, bigarren aukera. Barruan daude aukera pila bat, desberdin jolasteko. Eta period? Noren txanda dela. Honen txanda, betzen bat. Baina hau, egiten da, ordua. Esan dugu... Uste dut presa gaudela, Jarriko naiz hemen? Bai? Las 9:47. Venga, pues bagaude. Uste dut? Bagaude. Ez dugu emango denbora guztia. Nahi gauzu aldatu? Vale, azten gara. Largo es el cotton de la città, largo. La. Presto, bottega che la magia, presto. Zer, a ver, zer da. Aio, hola. Largo es el cotton de la città, largo. La. Presto, bottega che la magia, presto. Ah, che bel dire, che bel piacere, per un barbiere di qualità. Bravo, figura, bravo, bravissimo, bravo. La. Fortunatissimo per verità, bravo. La. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. Kaixo, orain semifinalekin hasiko gara eta jolastuko dute finaleko aurreko urteko finalistak. Hasiko dira.
mugitzen baduzu leku batera gero voltatu alda. Ez baduzu mugitu nahi pieza hori voltatu alda. Hemen gertatuko zen, bai. Jaden da. Zidan janden zen. Pues voltatu atzera piezak. Baina ez dakiguna gazen. Igual ikusi alda hau, baina Nola ikerditzen. ez itxaran noni. Creo que ha sido cuando te he amenazado la torre.
Igual sí. La movida, no se me ha olvidado, ¿no? No sé, no lo muevo. ¿Quieres ir a un sitio? Vamos a ver. ¿El día? Sí, me lo sé. Vale, ¿cuál es el 24? Cabrachul. Sí. Pero está pensando en usar la misma expresión. Yo no sé, pero se llama. Y abajo está. ¿Y en inglés? Tampoco. ¿En A? No sé, no. Le pregunto a Lili si lo ha visto. A ver si se puede echar para atrás. Hemos hecho los dos movimientos ilegales. No, es que... Voy a buscar una biografía. Creo que siempre está. Y va a ganar. ¿Por qué pasa ese jabón? ¿Cómo le acaba? Ha sido cuando me ha amenazado aquí, cuando he puesto aquí el alfil, la torre estaba aquí y se ha puesto aquí, pero ya el caballo ya se lo había comido. El caballo ya está comido. Venga, pues jarretu. Bai, Jarretu bai. oza, ni jakin agora. Vale, Jarraitu. Alberto, hori irakurtzen den, irakurtzen da, aldatu behar dugu, hau egin, bale? Egin behar dugu bat bakarrik partidarekin, hau barik. Prestatzen ditugu ginen, gauzak ez agertzeko. Esan nire aurpegiak entzen dugu. Horrein ez. Iker blokeatu da. Dago blokeatuta. Lehen... Hasi mugitzen berriro.
Presto, bottega che la mangia, presto. Che bel dire, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo, figlio, bravo, bravissimo, bravo. Fortunatissimo per verità, bravo. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. Largo il fercotum della città, largo. Presto, bottega che la mangia, presto. Che bel dire, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo, figlio, bravo, bravissimo, bravo. Fortunatissimo per verità, bravo. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. Orain hasiko zarete? Ez, Agarrena da. Urduri? Bizkarra zuzen, mesedez. Bizkarra zuzen. Nire alabei esaten diet. Bizkarra zuzen. Seger horrela geratzen gara. Bai, Iker bezala. Aizue, Alberto, hasten gara, bigarrenarekin. Alberto, venga. Venga. Zeuk Selected Games. Bale, saiatu kagadarik ez egiten, eta kagada bat dagoenean, abisatu. Hemendik ezen ondo ikusten, horregatik edo. Bale, orduan, estudio modua ez. Ez duzu laguntzari? Ui, ez duzu laguntzari behar? Albertito, kamara. Kamara. Zalut hemendik. Ez? Ez dira zagatzen. Barri hor, erdian. Mugitu alda, guna iba. Retransmititzen. Geletan ikusten ari dira? Zeigarren baten, bai. Eta beste geletan ez duzu abisurik eman. Ez, Venga, ánimo. Nuriak.
Jaque. Ez agertu duzula. Okay. Se ha bloqueado. Okay.
ikusten dago. Ikusten dugu dena jarri ondo. Zu jarri ondo hor, pantalla. Pues eskola osoa dago ikusten dira. Venga, jarri. Blokeatzen denean. Eta esan, bueno, hau amaitu da, hau amaitu da, eskerrik asko ikusteagatik, bla, 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 bla.